Danas ću vam pokazati kako postaviti neki video snimak na YouTube. Evo, prvo što treba da uradite jeste da odete na YouTube. Sada kliknete u gornjem desnem uglu na ovo otpremi. Sad čekate da se ovo učita. Sad kliknete ovdje. I pokazat će vam da izaberete datoteku koju hoćete da postavite na YouTube. Evo, sad se otpremljuje. Morate sačekati da se to završi. Kad se završi, samo kliknete na ovo objavi i to je